Bazalwane ngithi angazalwa bona bazalwane bazokuNkulunkulu ukuthi wangicosha abazalwane sekuhlanjwe izandla kuthiwa akusekho lutho ngami. So ngibe ngikhumbule uNkulunkulu methi is not over until God says it's over. Bazalwane ngangizigcina seyidakamizwa ngiphuza notshwala ngiphuza nje njalo ngibhema ugwayi ngibhema insango, kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wangithanda. Cabanga ukuthi kwakulonyaka lo mhla ka-1 nami ngiphumela khona ematshwaleni ngihambela njena angilimele la endlebeni ngilunyiwe stepfather sami sengisalunyiwe khona lapho ngihleli kwenye indawo hamba ngemoto ngiphuzile ngathi ngiyahlehla ngahlehlela kwenye imoto omunye umuntu wangabuza naye wangiginqa ngempama kuyo lo ndlebe lelimele igazi njalo ngihamba ngazi nakuthi ngangidriving imoto ikhumbi udriver wekhumbi mina mangithi ngiyahamba ngiyathubeleza endleleni ngibheke endlini sengiyatatazela nale ndoda lene ngixolisile kuyona, kodwa ngenxa yokuthi sengishayile ngiyabona ukuthi hayi ngoba sengishayile kusho ukuthi angeke sayilokhu ngibuza ngedamage. Ngihambe ngiyayilandela la endleleni yami sendleleni yami ngibheke ngasendlini mangisendleleni futhi ngihlangane nomunye umzalwane uSlee wayephuma khona la uThomas kwakumhla 1 kanti benenkonzo yokuhlukanisa unyaka. Mangihlangana naye endleleni acela ulift emotini yami khona ngidakiwe kunjalo sihlalele ngisiyabuzela nabangani bami futhi asengihanjiswa yona lento sengilinyazwe sengilimaza imoto yami. Hawu endleleni ngimthathe lo mzalwane akabone na ukuthi ngibamba ngiyangalanga khona abone ukuthi hayi umzalwane udakiwe kanjani. Ngime ngimthatha acela ulift ngithi mina uzokhokha malini sisi, athi hayi ngizonamela athi nawo 10 rand uno-10 rand athi 10 rand simna hayi sengobona ngithenga ama-chips noma ngithenga neluzi. Endleleni ngimxoxela ngomxoxela ukuthi sisi nginenkinga eningi nami ngazi ukuthi ngizokwenza njani nakho la ngibona la ngilimele lo mfethu olimele kanje. Hayi ngimchazela ukuthi iy'nkinga zami ziningi kakhulu kwezolo ngathi ngisinde kubantu bezama ukungibulala yemi ngilimele la, kodwa ngazi ukuthi sengidinga uNkulunkulu. Athi ngempela udinga uNkulunkulu. Ngithi hawu ukuthi udinga uNkulunkulu ngingabamukelisa uJesu njengamanje. Sawa njengamanje sisathi abeke ifoni evule ifoni angivule umthandazo wabaMtsimane athi angisho emva kwakhe kwaMtsimane. Mangisho emva kwakhe kwaMtsimane ngisho abaseRoma emva kwakho angamukelisa uJesu khona ngidakiwe bese ethi hayi kusasa uzofika ezongibona lapha sihlala ngandawonye nje. So sikhuleke kanjalo ngamukela uJesu ngihambe kuyena ngisuke kuyena athathe le namba yami angifonele ngasasa sengikhohliwe yonke into angikhumbuza ukuthi hayi ubani hayi eshethi uzofika ekhaya. Mefika ekhaya asho ukuthi kunomunye umfundisi ibranch abela othungazi kunomama umfundisi uzomfonela naye azama ukuthi sihlukazane sikhuleke naye ngosuku lesibili kumhla ka2. Bemfonela umfundisi esefika ekhaya sezisho ukuthi ubani kanjani nje ngimkhumbulo ukuthi nami uSlee yena ofika izolo athi umfundisi seninaye lapho umfundisi athi asiguqe khona lapho sikhuleke. Masiguqa khona lapho sikhuleka umhla ka2
sikhuleke ethi umfundisi uyakhuleka ukuthi ngiyekele yonke into ngabe ngisayifisa yonke into ngiyekele ngisho ugwayi ngezwe ngazuthi ngiba nohlevane emzimbeni ngazuthi khona into ngihambayo emzimbeni ngiba nohlevane mangivuka lapho ngakusako masiqeda ukukhuleka sikhuleke ahamba usilala ngakusasa kwakhona mangivuka ngezwe ukuthi angiqoqe yonke into ethi waye anginamaluzwi amayipheze kuceceleni la lengwabhema mangivuka ekseni nje njalo uvuka umuntu obhema kufanele uvuka la eziluzi kodwa ngalelo langa ngavuka ngaqoqa yonke into yayijika ngaphandle kusukela ngalelo langa ngakusasa ngomhla ka3 ngabhema ngiphinda ngenza lo yonke abazalwana mangifike sengutshingile ugwayi ngifika erenke mhla3 mangithi ngihlezi nabafethu futhi bengikade ngibhema nensanga mangithi ngiyababona nabayi babhema insanga ke iyona into besikhonze kakhulu ba umusebenze keep busy mangithi ngiyayithatha insanga sengikhohliwe phela ukuthi nami umuntu sengithi ngiyayithinda ngikhohle into engayazi so kusukela ngalelo langa ngiphindanga ngaphuza ngiphindanga ngoma kuze kube manje ngomntwana kaNkulunkulu uJesu Kristu.